na belap kitchen so nga jouse na bon on ni pa tunin zong banui ka so chom la akon bu an ngai kita te Solam Ukraine gamsung Russia ten atau pau Luhansk munchu Ukraine sa paiten misar tampi anakap hum ovin hi hichi bulu na chun chena apartment building block anakha zain mi thumin thina ato ovin hi United States President Joe Biden in Ukraine ato na kitip na anay na chunga atha bain Ukraine kithopinan dangka $225 million api kiding in anapongdo in hi Hitri akitip na hi Paris muna kya ukhom na Ukraine President Zelensky to akimoto nulhana anasay hi. Moscow into masangjema French President haulim na chu Europe gamkaiza sa tension sanbe che na dig ahi anatin ahi. National Investigation Agency NIA infer airport alkot in transnational conspiracy kesa kimin pa mikhat amman ove. Akiman pahi thong min thang hokip allies thang boy hokip Rosal ahitin PTI report khan in NIA akon thurut pansa in asay in ahi ama hi KNF MC member ahin ama chunga NIA in ningkum July a case khat azilut to akimana IPC le UAPA no akiman hidan report jun asay in ahi ama hi security force attack no ho a zaw zidan in akisay in ahi Rosal hi Myanmar a KNB ho to ke homat zik ahi tinzong akisay in ahi tu chung Manipur buina a manding may thal may chang supply lampi hol na in Myanmar a PDF KNB ho anakimu PAT chu NIA investigation akon mudo ahitin asay in ahi KNF MC le UTV member a pangahidan ama kamso ahet ahitin zong NIA statement in asay a tukol na aban Chalhazing ahidan NIA statement in asay 18 PTI report jud asay in hi hichi thu to kemat in information and public relation KNFMC akon mi pi heading asu thingna anai nawwa Mr. Thongmi thang ho keep allies thangboy ho keep hi organization to kemat na anai pon chule amma hi keloi khom na apanglo enroll ki bollo ahi ati NIA tenisim gup ni khoa amanu thangboy to hin kimatna ima anei lo dan u anapongdo ovin hi Narendra Modi chu India Prime Minister ding atam thumna ding akitip na jun nisim ko le anei ding akigut na ahidan report hon asay in hi chule National Democratic Alliance NDA te MP tha ho jingni khole kimoto de u amholam kaiding a Narendra Modi hendo le namdat na anei ding u ahidan zong report hon asay in hi Kuki-Zo phatle NDA MP ho Telugu Desam Party TDP lamkai Chandrababu Naidu le Janata Dar United JDU lamkai Nitish Kumar zauna NDA senior member ho to Modi in President Draupadi Murmu akimopi uwa support barhol list api luding u chule government simna claim abolding u hidan PTI report khanin asay in hi Narendra Modi hi Sunday nilha a PM dia kitip na nei dinga ta asar hidan jong report jun asay in hi tu chung election result ki phon to hlan a NDA in sit jangale somli le thumla a janile som ko le thum anga zo uve government sim dinga sit janile som se gileni ngai cha hi NDA te government sim nga akigut no to kemat in Amit Sa le Rasna Singh zauna in BJP leader hon 2.1 tamta anasay khom ovin chule maban panla ding dan say khom na zong ananei ovin hi NDA a zaw party ho minister Chanvo khop ding dan le koi minister pe ding ti ho BJP president JP Nada ina anasay khom ovin hi Zania chu Modi in NDA a zaw party lamkai ho meeting anape e hicha chu NDA lamkai ding a ama Modi thendo anhi e Bihar Chief Minister Nitish Kumar lamkai na JDU in official time cha asay nai lowang uvin ki portfolio phabeb ahin nge ding u ta asan hi BJP lamkai ho akiloi pi party lamkai hon Minister Chanvo khop ding Thua akizama zing uve TDP lamkai len Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu hin a capital u Hyderabad hitalova Amravati zo hiding ahita zia Center in Financial Assistance tamta pi ding kidem na anazing ahi Narendra Modi in Pathinil ha PM ding a kitip na anay na ding a
India in heng a vai hom ho zong hung za ding a tem hi dan u Indian Express report in asai in hi. Bangladesh PMC Hasino Sri Lanka President Ranil Wickremesinghe chule Nepal PM Puspa Kamar Dahal zong hulhading uvin akisai in hi. Hichikin ahi mi sanggit vel zawding ahi. Ahilla apat le ani ho hi finalize ahinai laudan in akisai in ahi. Kitip nakin hi Sunday zingka zong hu hi thai in akisai in ahi. Jun nisim gupnin nudang a parliament hongsung premises amun kila diwa Mahatma Gandhi Dr. Ambedkar le Chhatrapati Shivaji sung lim statue kitung ho chu all building le library ki ka long langa chondo hitai. Hichizi hin Congress in nasata in BJP adem in BJP in Gujarat le Maharashtra a vote dai banga amolawzi a statue ho kichon hi tin ngo na abolove. Congress General Secretary Jairam Ramesh in Exa post abolna a Parliament mai a kitung Chhatrapati Shivaji Maharaj Mahatma Gandhi le Dr. Baba Sahib Ambedkar lim statue chu kitun namun apat chondo ahi. Hitabanga thilki bol hi awar be sine tin asai in hi. Congress te Media and Publicity Department mopo Pawan Khera in Maharashtra mipi in BJP avot lawzi a. Shivaji le Ambedkar statue kitun namun apat kichondo ahi ati. Gujarat a seat jouse BJP achan lawzi a. Parliament a Gandhi statue zong akitun namun apat chondo ahi tin asai in ahi. Geldo thaichu BJP te hi atumu MP zali anamu lew constitution zong adip na be diuham tid Khera in Hindu pau in Exa na post a. Parliament hi Jun la a 18 Lok Sabha session ahong ke pat le mel chom hin po ding in aum in hi ahong sung premises semtha na to achel hazang in hi. Kuki MP General Secretary Milun Khai Ho Hau Gangtia Akon Older Hakisodo Lungzuzin Achi Sa Kuki MP General Assembly Gelzang Lamka An Kisailha Resolution number 9B Dungzuzin Mayday 10 May 2023 ni Kwapat Thachimit Dinga Galatola Ehin Bol Humnaw Zia Given Bitna Dinga Kisimdo Volunteer Chenghon Mincho Mang Talawa Jun Nisim Segi ni Kwapat Kuki-Zo Village Volunteer Tiakimin Vochi ding in thupi anaita na hi thupolina seben a chisa juni simsom lakha 2023 ni ho a Kim President Akon video recording mangcha thupi kidei banga district MP hon amma gam kai che kivem bi na ding a mopo na ala zomjing ding u ahi ati Kuki Women for Human Rights Moretia Akon mi pehenga sa na Jun nisim sagini a ananay udung zuizin achi sa January 2024 apat nuten KLP muna duty na posing uchu Jun nisim gupni hua HTC CEC le KWU and HR in kihawla na ananay zun nute sin bengsungzo akivet tupta ding vin sa na anay zun ahi chule ponpon ta nute duty ahin po sungwa ipilam pang hizong le Tupina hinne ho zo se chunga zong ki pathu ase jun hi dunia di in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalet chibe